Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panurang sogot nerion pasada hita huta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah konurnai bangu Tuhan bani panurang sogoton. Guk ibagas malas niur hanami puho. Haganupan ini. Pitahalani pangidupimu panramotionmu apa pasari hononmu huban nami. Ijagai ham hanami sa ganjang borngin. Janah ipoy ham ibagas malas niyo. Haganupanin pitahalani bagkal nyolongmu ban nami. Ase marhite hatamu. Paikat hama hanami sa ganjang nyarion. Ase tetap ibagas sondang haliharon ni hatamuin mawamanami. Mandalani kuluh nami si gano pari. So naiki makorjahon. Horja na dob yapehon hamu ban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Cara merapakon tunggu nami yon. Amen. Bapinang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyang marianan bani panurang sugot nerion. Naboy isesehan nami marhitehon channel YouTube pon. Hatani nebata nagabirigapan si gano pari bata. Sadarion Selasa tanggal 12 April tahun 2022 ay matar surat bani buku sada Petrus bindu 4 ayat 10 nama katahon sonon. Tapi malas mahur na siyam. Anggo saur na siyam bani sitaron ni Kristus in. Ase bani partalar ni hasangapon ni ai marmalas nyur homana siyam anjaha marulupolo. Ibagas perguluhan tahun totu bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang perlu hita tersonggot be anggo mandopak kon sitaronon. Tapi sangga isobut Petrus ma ubani kuria na persaya bani panurang icia ase marmalas niuhur AGP ibagas sitaronon totu on sadahal na luar biasa doa itene. Nah, ase bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus perlu tumang itandai hita lobe. Na parlobe ibagas guluh taon. Adong duhape sitaronon halani hasalahan atape dosata. Janah napaduahon aima sitaronon sedo halani hasalahan atap dosata. Na isobut Petrus ijon sitaronon aima sedo halani hasalahan atap dosata. Asipurini PHP ini ibagas perguluhan taon manaron hita atap marsitaronon hita sedo halani hasalahan atap dosata tapi halani maka jongjongkon hapos sayonta isobut Apostel Petrus hubata bani panurang suguton bahasa sitaronon taai patut do si hamalas koloni uhurta halani gabidos mahita pakon sitaronon na ongga idage Tuhan Yesus bani hayu parsilang. Ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sa sitong ni sangga manaron hita halani makajongjong kon hasitongan. Ay makagulukon hata ni nebata ibagas guluh taon. Manaron hita sa sitong ni ay halani pamatehon biak-biak atape bakko ni dosa na marhorja ibagas dirita. Ase lang adong sa sitong ni sitaronon bata anggo lang mangguluh kita ibagas biak-biak atape bakko ni Kristus. Bakko ni Kristus ay bakko holong atape idup nihur natarsulu. Tapi anggo bakko atape biak ni dosa ay maroso-roso ni dunia on roso-roso ni daginta, roso-roso ni do uhur ni jolma. Nah, on manamaningon sitaluhononta, sanggah marusahita lahu mataluhon bakko ni akulata hisap-hisap ni
daging ta, ijay masasitong ni marsitaronon hita. Ase, anggo porini marsitaronon mahita misalni, halani langadong sidabuan, marsitaronon mahita misalni, halani langadong minyak goreng. Bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, lang talup ope hita ay, sobuton marmalas nyur, halaniaha, halani hita marsitaronon, pitah halani, biak-biak atap rosuh ni pardagingon. Jana maningon pakke hita, sadoka marsitaronon hita, halani biak atape bakko ni pardagingon hisap-hisap ni daging ta, haganupan ay lang makkorhon malas nyuhur, jana pitah pahirihon na bata. Artini ay gabi mahiri do na bata, anggo marsitaronon hita, halani hisap-hisap ni daging ta. Tapi anggo marsitaronon mahita, halani makorjahon atape makagulukon, harosuh ni nebata ibagas gulu taon, talup do hita marmalas nyur, halaniaha, halani ibagas sitaronon taay, boy ididah kita, jana boy maruji-ruji hita, pasal sitaronon ni Kristus na domma makop-kop hita. Jana marhitehon ni sitaronon ni Kristus mahomani, boy ididah kita, jana lambin tenger uhurta, bahasa songon parmonang ni Kristus, mataluhon sitaronon ni sonay mahumani hita, ipamonang Tuhan Yesus, sangga manaron halani manaksihon hasitongan ibagas 10 taon. Jana marhitehon ni sitaronon, halani manaksihon hasitongan ni hatani nebata. Ijay mahumani gabi mangarap kita, bahasa sangga partalar ni hasangapon ni Kristus magira, gabi si parsimada mahita, gabi si parupe mahita, bani hasangapon ni Kristus, ibagas malas nihur, jana ibagas olopolop mahita, na marulopolop mahita, mambakuhon hasangapon ni Kristus, ibagas parguluhan ta. Artini ay aselang kape ni soya, sitaronon na idopakon ni halak na porsaya, sangga manggulu ibagas manaksihon hasitongan ni hatani nebata. Halani ay ulang mabiyar hita, porini PHP ni manaron hita, halani makorjahon harusuni nebata, manaron hita, halani haporsayonta, manaron hita, halani pangarapanta bani Kristus, talupdo marmalas nihur hita, halaniaha, halani sitaronon taay, lang pahirihon nebata, lang mambahin pusok uhur ni Tuhan Yesus, tapi sitaronon taay, makkorhon guguh do ay bata, ase lambin itanda hita dirita, ase lambin ipatubuh kita pangarapanta, ase lambin pitah haporsayaon ta, sangga i dunia on, ase ibagas sitaronon ay atapi marhiteon sitaronon ta ay, lambin roh tuguh ni mahomani, haporsayaon pakon pangarapanta, ase sahalinari ulang mabiyar hita, jana ulang isimbili hita, porini pe roh sitaronon ibagas parguluhan taon, bahkan mandorap parguluhan taon, halaniaha malas mauhurta, ibagas sitaronon taay, lambin ihapkon hita matongon, sonaha sitaronon ni Kristus, laho makop-kop hita, jana ijay magabi tubuh malas ni hurta, nalang talup namin hita marmalas niyuhur, tapi halani idingat kita sitaron ni Kristus makop-kop hita, jana ibagas sitaron taay mahumani, lambin idah kita, harga tumangdo hita hapeni, ibahin Kristus, ase hita pe, ibagas parguluhan taon, maningon do tetap komani, porini pe mandopakon sitaronon kita, tetap do
Kristus nagabe si usihanta sanggah mandopakon bagi-bagi ni sitaronon ibagas parguluhan ton marition ni sunay ma asiboy tetap kita marmalas nihur agepe sanggah mandopakon sitaronon. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Ya jari piah-piahmu hanami bani panorang sugoton. Aselambin mangida. Bahasa purini petongon. Sitaronon na edopak kon hanami. Marhalanihon manaksihon hasit tongan in. Manaksihon hatamu nama pasing in. Manaksihon diar nilayakmu ibagas perguluhan nami si gano pari. Taluk doha nami marmalas nihur. Halani ibagas sitaronon nami in. Gabe sarupa mahanami. Janah gabe sadama hanami. Pakon sitarononmu. Halani ay Bapa. Pos do uhur nami. Tenger do uhur nami. Bahasa. Aha petongon. Sitaronon na idopak kon hanami. Sadukain. Halani manaksihon hatamu. Seng perlu mabiar hanami. Tapi taluk doha na marmalas nihur. Halani ibagas sitaronon nami in. Lambin jupah kanami ma. Pangarapan na pitah. Hapor sayaon na tuguh. Jana malas nihur na manongtong na humbamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoran itondoy na pasima na magkasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Lambin marguguh mahita, janah porinipe, ahan edopak kon hita, napatubuh sitaronon bata sa ganjang neron. Tenger mauhurta, ibagas sitaronon taay, tambah konon ni Tuhan Yesus do parguguh bata, asemonang kita mandopak kon bagi-bagi ni sitaronon ibagas parguluhan taon. Salam.